Ke India bat ke Bangladesh kilas dang ya ke jing khayi da ke pisah India ya kan ye lapli ha ke jing yelang balaya solang ha pedeng ke Bangladesh Bank bat ke High Commission of India hadhaka hini kesni. Ke Sarkar Jilla bat ke NTPC Limited ha kesni ningkong kilaya soy ya ke Memorandum of Understanding da ke jing temu ban kentiu ya ke boarding ha ke Jilla. Kementeri Badikmi ia ketenat pelatingka ke Nirmala Sitharaman kelapanyat ia ke 50th GST Council meeting ha Vigyan Bhawan kaba Hanongba Delhi hini kesni. Kamanang helikopter lembat ndrungut kibriu kilajak rengai hajan ulung Everest kabahan Nepal ha kesni baar. Hak tenis urang yelekai keri uruhan bopana lembat uparlok na Australia Matthew Ebden kilaya jam sya kepri quarter finals men doubles jangka Wimbledon.